Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga orip Allah subhanahu wa ta'ala, apa nakabganda sa bendingan nagyan ko to bab ma jaa min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idha 'abadahu. Ayamanan yan na usay natigyan padami alisi ko mga kisasaparan ko kanggilub ka ko kasimba o tao si ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko darpa kubur o tao asaleh mana tigyan na so kisasaparan o kasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala si kudar pa o kubur o salih mangorip Allah naayap na tigyan so kasimba si ko kubur mangorip Allah mana o pamakatigyan ka marata piya karata o agama Islam agyan ko tuwa kasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko darpa adna kuburun na lebih marata agyang kotua kasimba sa agyang kotua kubur o salih mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali sa hadith miyakatitiyang ko Aisha radhiyallahu anha sukun so Salama na inaloy niya si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kotua simbahan na milenian si sa ingda Habasyah nagugyang ko to mele niya na mapapadalam sa gyang ko to simbahan mga piya magtaw-taw uli na mga barahala mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya panutulan yan roo si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru Rasulullah ulaika syirarul khalqa 'inda Allah siran man so mga rarata kaadin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banaw ala qabrihi masjida. Siran so mga tao igira adna miyatay kiran mama as-salih udina tawa salih udina orip na salih nambeleniran so kuburian sa masjid. Wasawwaru fihi tilka as-suwar na mbelay nira numpan udi na mbela nira sa lagi dagyang ko to mga rebulto udi na mga barahala lagi dagyang ko to mga barahala mangorip Allah ulaika syirarul khalqa 'inda Allah siran so mga kaadin pinaka marata sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang ko to mga taw na miyang galubagkara na gyang ko to duti man na fitna si ko kanggalubag sa marata sa iko panguburan lagi to mga kubur pimubalihan sa masjid mangorip Allah subhanahu wa ta'ala uri na pimubalihan sa kambalaya ini sa parwagama Islam. Ikadua fitna yang galubukiran nagyang ko to kaya ang bilayran kaya panagwiran sa mga barahala mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutud pun sa hadith miya katitiyan sa gyang ko to dua mga sahabiya so Aisha radhiyallahu anha aguso Salama radhiyallahu anha na mialiran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiyallahu anha pitiruyan lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siya tigyan si ko dika sirakal maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna dini sa ki punas ya sa buntalian mangorip Allah o man kadaan sa tanul mangorip Allah subhanahu wa ta'ala mabasaig na mesa po niya sa buntalian uwi na mesa po sa buntalian agyang utakap ke daerah sa tanul na uman makatanud nakuha niya no to sa buntalian mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na tiro niyan Pero niya sa gyuti mamubata diya sa gyung utanya niya sa pakasirakan maut mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang utak kapilipa dingaron la'natullahi 'alal yahud wan nasara
murka tigyan wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga Yahudo ko mga Kristiyan, mga Nasara. Ha? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Masjida. Ha? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Biyaliran sa mga kubur o mga nabiran mga masjid. Ha? Panapimbalian niran sa mga kubur o mga nabiran sa mga masjid. Ha? Yuhadhiru ma sana'u. Yung utak kapagaluyan yan ro na ibsapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutua pinggalub kagyang kutua mga Yahud agu mga Nasara sa kayang bileran si mga kubur mga nabiran sa mga masjid mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Pero Aisyah radhiyallahu anha walaula dhalik udah gyang kutua kipsapar niya ro nagudinya ro dikatirwa la ubriza qabru nasa benar tigyan na so kubur yan na tanto atigyan na pakala uri na pakarayag nagukap pembelayan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala kaya annahu khasya guidatigyan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini kawan yan an yutakhadha masjida uba mabaloy agang kutu kubur yan masjid maana dar paap simban mahurip Allah subhanahu wa ta'ala uri na bembelay mahurip Allah. Sibong ko hadith Muslim na miya katitiyan ko'y Jundub awatay Abdullah apiter yan miyan gak natigyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam o unaan panudan yan kapatay sa limagawi mahurip Allah adi yan diteroon inni abra'u ilallah pagapasa ko atigyan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa angyas ako an yakuna li minkum khalil ubad na tigyan na mabaloy si Irak na paderkano khalil maana atawa tanto akan na pagkababayaan amia pada laman na tigyan ko lawas akan nagusi ko puso akan na tigyan kaya mata na tigyan fa inna allaha qad ittakhadani khalila kaya mata na tigyan aswallah na biyaloy ako niya na tigyan khalil ha maana tanto niya na pagkababayaan nagutanto akan mamutigin na pagkababayaan sa Allah subhanahu wa ta'ala kama ittakhadha Ibrahim khalila sa lagi do kaya balian yang ko Ibrahim khalilullah tanto apa kebabayan wallahu subhanahu wa ta'ala walau kuntu muttakhidan min ummati khalila upama buat tigyan sa upama buat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ukuwa ko si ko mga matakan sa khalila kana tigyan makna tanto kana tigyan na kebabayan latakhadtu Abu Bakar khalila na atigin ako angko beloy na kanatigin na tanto kana kubayan na so Abu Bakar mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ala wa inna man kana qablakum nagumata na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so atigin so mga tawa mga una niyo kanu na aya betadiran na yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida na pembeli niran sa mga kubur o mga nabiran mga masjid ala fala tattakhidul qubura masajida ubani atigyan baliya sa mga kubur mga masjid mana yan bani yung bali sa mga masjid fa inni anhaakum an dhalik lagi mata natigyan asakan na ipsa para karkarunan natin ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini sa paryang kumurya kauyag-uyagyan agyang kotowa di kambalay si mga kubur sa mga masjid o di na nganin sana pimbalay mangorip Allah subhanahu wa ta'ala oriyan yan ban na ini si inta iya managyang kotowa di ruding galubak mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na sumunsuka simbayang si mga kubur na padruwa ini sapar o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam api panda kambelai sa masjid mangorip Allah pagi itu din ni maana o katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udi nakatero agyang kotoa sahabya so Aisyah radhiyallahu anha api teruyan khasya an yattakhidha an yuttakhadha masjida ini kawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubama balay so kubur yan na masjid
Bagaimana na sa mga sahaba ridwanullahi alaihim, nadasiran mabaloy ubairan pimbelay so masjid so kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa masjid. Ha? Na langwan at tigian adar pa ayaan tapon na kasimbayang na gitu atigian na biyaluid no to atigian na masjid. Mana lang una darpa ini senggaya aya anta pun nak ini senggay nun nagyang ko to di kasimbayang na gitu na atigian na masjid. Bal kullu mawdi'in. Kana baru buat tigin taman. Nagyang nga mitim sa gyang muallif, gyang nga katero sa gyang muallif o katero sa gyang kitab. Na baru buat tigin taman, alang na tigin na darpa di simbayangan yusalla fihi yusamma masjidan. Nah kebetulan tigian sa masjid. Lagi dagyang auto katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian na ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Biya lirak na tigian sulupa masjid nagudiya tigian di mesuti. Sipang ko mga hadith o Ahmad na miya katitiyang ko Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yan utulian nakatero ko ng Nabi sallallahu alaihi wasallam pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min syirarin nas etiyan na mata na pinakamarata si mga tao man tudrikuhum as-sa'a man tudrikuhu as-sa'a so tawat tigiyan na praoten o bangkit wahum ahya asiran na uyag-uyag mangurip na Allah. Mana sa mga tawa uyag-uyag arya o banggit na sira ni mga tawa mga rarata ataw. Walladina yattakhiduna al-qubura masajida. Nagusup na tigin sa mga tao mbili na ran sa mga panguburan masjid na sirampan mga rarata ataw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabuntan sa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to kini sapar no agama Islam sa dikambelay o mga kubur sa mga balabalayan. O di na masjid. O di nagyang ko to kipuro na tato mangorip Allah. Kini sapar no Islam sagyang ko to di kasimbayang sagyang ko to darpa ad na kuburun mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ini sapar to agama Islam mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lalo amala ini sa paro Islam na ubang ka simba gyang kutuwa kubur mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ginan mahorip Allah, sa tanup man tawi sa ligaw kapon men musara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.